ingane zakwethu yona-ke le video ebonakala-ke i-trend ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bayakhuluma ngayo. Omunye-ke uze waphosta wathi-ke mhlampe le ngane yashona kabuhlungu-ke wey'ngane zawethu ayikutholi ukuphumula esimeni-ke esikanje. Kudingeka-ke uqonge isibindi ukhulume naye umuntu umbuzo ukuthi-ke ukhala ngani, khona-ke ezothola-ke ukuphumula wey'ngane zakwethu. Mhlampe wake waba sesimeni esinje, mhlampe unolwazi lwezinto ey'fana nalezi. Ngafisa ukuthi ngizwe umbono wakho umbukeli lapha we-Real Msizi SATV ukuthi-ke wena ucabangani-ke ngale video wengane yakwethu. Hlala lapha kwi-comment section, mina ngizwe uvo lwakho nombono wokuthi wena ucabangani-ke ngalo daba. Mina-ke sengiphuma kanje.